V lonec stresemo kislo repo, poprova zrna, lovorjeva lista in prilijemo vodo. Premešamo in v pokriti posodi kuhamo 30 minut. V lonec stresemo krompir v kosih in sol ter prilijemo vodo. Skuhamo ga in odcedimo, vodo pa prihranimo. Polovico krompirja pretlačimo. V ponvi raztopimo ocvirkovo mast. Na njej najprej popražimo sesekljano čebulo, da postekleni, nato pa še česen, da zadiši. Dodamo mleto papriko in premešamo, nato vse skupaj stresemo k repi in pomešamo. Primešamo pretlačen krompir. Dodamo rjavi fižol s tekočino vred in krompir v kosih. Po potrebi prilijemo krompirjevo vodo in solimo po okusu. V joto potunkamo še klobaso in jo skuhamo. Dober tek!